Zadane mjerne jedinice pretvori u centimetre. 6 decimetara, koliko je to centimetara? Pogledajmo u tablici. 1 decimetar je točno iznad centimetra, što znači da 1 decimetar ima 10 centimetara. Idemo prema dolje i množimo sa 10. Pa imamo 6 puta 10 jednako je 60 centimetara. Na isti način imamo 13 decimetara. 13 puta 10 jednako 130 centimetara. 536 metara, koliko je to centimetara? Pogledamo u tablici, metar je obojen u plavu. 1 metar ima 100 centimetara. Opet idemo prema dole, što znači da množimo, pa je 536 puta 100, to je jednako 53.600 centimetara. 8 decimetara, koliko je to centimetara? I 5 metara, koliko je centimetara? Odgovore pišite u komentarima.